je Petar Mađarac, ja sam tu iz Bačuga, ja sam se rodio u Zagrebu, a ja sad živim u Americi. Mi smo svugdje sad živjeli, mi smo tu, kad sam bio dijete smo se preselili u Americi prvi put, onda nakon malo vreme opet u Europu, onda opet u Americi, onda svugdje i tako smo nekako navuknili da uvijek budemo svugdje, a nekako nismo nigdje kod kuće. Pa kad je moja supruga pitala njih kako se oni osjećaju zapravo u Americi, Marko je rekao da se on osjeća tamo zarobljeno kao veliki hrast u kantu. Nema mjesta za širenje svojih korijena. Marko je imao 4, a Petra 2 godine kad su 1988. otišli iz Bačuge. Otac, zaposlenik Pionira, radio je posvuda u Americi, potom 3 godine u Austriji. Sredinom 90-ih obitelj Mađarac doseljava u Iowu, u srce Amerike. Ondje su Petar i Marko završili škole i fakultete, ali na Bačugu i rodni kraj nisu zaboravili. Ja radim kao režiser oko video poljoprivredno u Americi i onda mi puno radimo preko ljeto, mi smo na teren jako često, nam teško je da putujem. Zbog toga imam priliku 2 nedelje u 3. mjesecu i 9. mjesecu da dolazim malo da budem tu, da imam ova duša tu naša i da budemo zajedno tu u farmi. Ja imam puno volju ovaj kraj i farmeri i ja imam priliku tu da budem farmer i zbog toga sam sretan. Marko od prije 3 mjeseca živi u Londonu, radio je prije toga u New Yorku, oženio je Loru, Amerikanku iz Baltimora. Vani živi i radi, ali ovdje je kod kuće. Ja sam vlasnik od svoju jednu firmu. Kad sam završio fakultetu, ja sam ušao u struci od podatke kao data management, analysis, takve stvari, analiza. I u tome sam dosta vidio da uvijek ću ljudi to trebati i onda sam, ne znam, nakon 10 godina sam to radio. I nešto se desi nakon 10 godina kad sjedi svaki dan na kompjuter, ne možeš dalje. I da, tu sam bio godinu dana, krenuli smo farm i nakon tih godina dana sam se vratio, oženio se, ali nikad sam zaboravio šta smo tu počeli i kako je mene tu bilo. I da. Pa uspjeli smo napraviti, po mom mišljenju, možda i čudo, jer smo krenuli iz zemlje koja je bila potpuno zarasla, bez objekata, bez ičega. Danas imamo neko osnovno matično stado koje planiramo dalje razvijati. Neke smo strojeve kupili i očistili jako puno zemlje koju danas koristimo gdje naše stada pasu. To nešto tu znači. Ja možem da gledam, možem da se skroz u ove čizmama, da radim cijeli dan, da budem brljav kako hoćeš, ali možem nakon taj dan da kažem ja sam nešto radio, očekivao, ja sam nešto završio. I to je za život trebaš. Ne možeš sad da kažeš svi tih nebodera u New Yorku, nije to sad, to je neko htio da radi. Ja nisam arhitekt, a ja volim poljoprivredu. Ja imam to u mojoj genetike, mislim, u mojoj krv. Ne znam ako da budem farmer, ali da imam konekcija za zemlju. I ja tu imam priliku sa moj brat i moj tata i naši ljudi tu, naše selo, da imamo to nešto zajedno što možemo i da prakticiramo to poljoprivredno i da idemo dalje. I ja imam cilj da to je kao laboratoriju, da naučimo kako to može da radimo to poljoprivredno i bolje i više sustainable. Održiva. Kako to poljoprivredno možemo da radimo održiva? Da bolje sa zemljom radimo i za životine i da to sve, da idemo dalje u taj kraj. Pa trenutno imamo oko 250 ovaca, uglavnom je lička pramenka, ali i trenutni proizvod je janje. Ali idemo u smjeru proizvodnje mlijeka, tako da sad ovce pretapamo, odnosno križamo sa francuskom mliječnom pasminom Lacon i u nekoj perspektivi imamo plan mustite ovce. Ovdašnji seljaci čude se mladim Amerikancima naših korijena, kaže Zoran, i dok mladi odlaze iz Hrvatske, oni prelaze 1000 kilometara samo da bi se vratili. Pa koji ih to onda vrag tjera u blato i među stoku? Pa ja bih rekao ovako, ima priča u Americi, zove se American Dream. To je kao, ako ti dolaziš tu i radiš puno, dobit ćeš više i više stvari i bit ćeš sretan.
I mogu da kažem da naše familije, mi smo to živjeli. I jeste, to je tako bilo. Moj tata, ja i moj brat smo puno radili, to smo sve dobili i imamo tamo jako lijepi život. Ali to isto košta nešto. Nema tamo takva duša kao što ima tu. I tu imamo priliku da imamo i farmu i da budemo sa ljudi, da pričamo naš jezik i jedemo naša hrana. Ja sam blizu Italiju, Austriju, Sloveniju, druge stvari. Tamo u Americi ti si u sredinu, moraš 15 sati da voziš da budeš negdje drugdje. Ja znam, moji prijatelji koji su u Americi, koji su u London, njima to znači, oni hoće da znaju odakle dođe hrana, šta je priča od tu hrane. To nije samo, ja sad jedem i onda idem da radim nešto drugo. To je ta priča od šta oni nekako uživaju i to je super. I u takvih stvari onda možemo mi da pobjedimo. Onda nismo nekih koji imaju puno neka veličina, ali imamo priču. Zoran je direktor zadruge, ali ne voli da ga tako zovu. Jednaki su i posao jednako dijele. Usred ekološke oaze trude se živjeti na ekološki način. Pa, zapravo mi imamo poljoprivrednu zadrugu u kojoj imamo svoje članove i tako se zapravo funkcioniramo, a oni se vide, oni zapravo su najviše kupovali zemlju. Najveće ulaganje sa njihove strane u zemlju i dalje zajednički radimo sve ostalo u što se ulaže. Je li zemlja skupa ovdje? Pa nije zemlja skupa, zemlja je zapravo bagatelna, sramotno jeftina. U odnosu na nekadašnje stanje, zemlja je besplatna. I koliko recimo hektar zemlje košta ovdje? Pa oko kunu je kvadrat, pa sad zavisi zapravo gdje se zemlja nalazi, koliko je zarasla, ali oko kunu se vrti kvadratni metar. Prošle godine mi smo posjekli neke hrasteve koje moj pranđed sadio prije, šta ja znam, 150 godina ili šta ja znam. I nekako to mi je vuklo. On je tu hodao 100 godina i njegov džed i njegov sinovi su hodili i oni su sadili te hrasteve i čuvali da mi sad možemo te lijepe hrasteve da posjekimo, da pravimo jako lijepo drvo. I ja i Marko smo rekli, moramo i mi sad da sadimo za moje djece i njihove djece dalje. I ta konekcija imamo i može od 1000 godina i više imamo ta konekcija tu ova zemlja i ja bi isto htio da imaju prilike moje djece i dalje da imaju ta konekcija isto. I ne samo to da sad hoćemo sve da bude čisto i da bude sve njive, isto je nama zanimljiva šuma. Petar i ja smo zasadili, mi to volimo da idemo da posadimo, šta ja znam, hrast, grab, jasen, to sve, da i to malo rasti, možda ne samo za nas, da možemo ići sa kombajnom za 3 mjeseca da to beremo, ali za naše djece i to sve. Oni zapravo najviše vole hodati po svim tim brdima, ali i obavljati sve tekuće poslove koje imamo, ne izbjegavaju ništa. I oni i njihove supruge? I oni i njihove supruge, da. Nije im teško zaprljati ruke, čizme? Nije. Stalno su u gumenim čizmama. Moja supruga je iz Ekvadora, mi smo se upoznali u Iowa, to je naša država, to je blizu Chicaga u Srednjoj Americi. Mi smo se upoznali kad plešemo salsu. Zbog toga mi sad čekujemo dijete, naša prva u 3. mjesec. I ona je isto tu došla par puta, možda 3-4 puta tu došla sa mnom. I ja sam isto, šta će ovaj princeza iz Ekvadora, mislim, ja imam farma u Hrvatsku, šta ćemo i da radimo tu u brdama i blato i šta ja znam, ali ona baš tu isto uživa kad je ovdje i isto vole tu da bude. Mi imamo sreću da smo imali mogućnost da vidimo i stvarno da živimo u obadoj priče i obadoj strani i vidjeli smo kako je taj sistem i kako je taj život i možda ne znam sve tu, čujete da ne znam sve moje padeže i ne znam da pričam super, ali vidim da i tu nešto ima. Glavni cilj u Americi da skupiš koliko možeš novaca i stvari, da imaš 4 auta i neka velika kuća, ali šta onda? Ti si kao još 300 miliona ljudi koji i to imaju. To je za mene, i mene se čini puno još sad mladi ljudi, to nama ne toliko zanima. Ne da kažem da ti stvari nisu lepi i to sve jesu, ali i ovo je nešto stvarno super, a ja bih rekao da je to posebno. Ne može sad svaki tu da dođe ili igdje da ide, da ima, da može da kaže da šeta kroz šume, da može da gleda na ovci, da kaže ja sam dio od toga.
I radi se, posla ne manjka. Zoran je preuredio negdašnju farmu za tov goveda i u njoj sad uslužno tovi svinje za vajdu. Zadrugari bi budali sreće jednoga dana krenuli put seoskog turizma, opremili etno kuću i gostima nudili domaću hranu. Puno je planova i ustraju li ostvarit će se, kaže Petar. Moj brat živio je u New Yorku, sad živi u Londonu, ja živim u Iowa, moje tata, mama i drugi brat živi 5 sati od nas, mi smo jako daleko. Ali ovaj projekt tu, naša farma u Hrvatsku, je nas zavezao. Mi pričamo o tome uvijek, mi imamo uvijek projekte što radimo zajedno i to nije samo kao projekt kad smo tu da možemo zajedno da budemo i kad smo tamo, kad smo daleko, ovo nas pravi da smo bliže i zbog toga ja sam isto jako sretan. Šta ja tu volim? To je teško da se objasni, ali nekako i nije. Ako je moja Lora, koji uopće ne priča, ja ne pričam dobro hrvatski, ali ona priča ne uopće, znam da kaže dobar dan, sve u redu, posao nije zec, ali ne zna ni ona, ali ako i njoj to tu vuči, ne znam da to objasnim, ali nešto ima i možda ako dođemo opet za 10 godina ću imati bolji odgovor, ali za sad to je jednostavno tako. Ja se zapravo čudim ljudima koji odlaze odavde, ja ne bi nikad otišao, a novci, nekakva zarada nije na prvom mjestu. I ako je to na prvom mjestu, zapravo mora se otići odavde. Meni je na prvom mjestu sloboda, mene, moje djece, na način na koji živimo i zdrava hrana koju jedemo. Ja volim biti tu. Tu je moje kao happy place, to kažemo u engleskom. I kad sam tu, sve drugo je gotovo. Ja sam samo tu, mogu da uživam sa ljudima, sa hranom, sa mojom familiju i kad živiš u grad, kad imaš posao, onda uvijek trčiš, a tu sve malo se ide sporije i ima neka druga duša i zbog toga meni to se vuče uvijek tu.